ngasi akhoi shutdown jing ngasi lauthoi hai bone ko akhoi we are already on the position of shutdown mamdi ayem ko akhoi highway si kya no operational ori je akhoi gi mi chatpa ya da badu meitai chatpa ya dra ga ju khara khara chana thakna bala am badu pomai gi mi ma phuru ya gi wahau da gi ko adu su police na thengna phabi ba ai tare madu gi crime da chena ba mi sing do yam thengna phabi ba numi tu dum phabi ya ba akhoi intelligence action so lo khat pi de ba mi je phare ko mi je phura me pau phange no alaga kanona pomai gi lupsing na khabar ha pe su me incident am thokre condemn to ye na numi tu thire pha ya ram ne pha de ko ban ko gan pha yo then adu matung da mu yong ko longmai gi akhoi si gi none gi mi ma kai khu da gi pe samun gi ba adu su pha de adu khabar ha pe ha pe su pha de adu nakana ni block to re ji ba am ga si ga block to re adu gi mu ngarang se mu ku gi na nomai kapak pa da gi manipuri tangkul khoi gi manipur da le jaba tangkul chi na ma nomai pa le adugi nupado nomai pan madugi case tu FIR palabra pandribra kamai tawro nomai pale aega pawm lo to khrazala police na kari action local lige operation jathabra aduna kanda kari kari phagale ka leite PRO gi statement am da leite police PRO ka statement lei khang baw ja only ngasi vulnerable area da akoi naka checking simuk tawgre gari suk changa khre chana thakna problem pusalak da problem thokna si tawgre si khakre mo statement je oge mu saiton de yongo saiton de nupi ma kano dagi low gi changmada nomai pale ko nomai pale nupi si leitre ma leite base hoji pau particular name the padri ba kana na taw no hai bo police na claim hai police ki wanate manipur de leiri ba manipur police ki wante hai je manipur de leiri ba home ga mari leina ba law and order ga mari leina ba sing statement am te pi de ba then jibam gi yeng jibam incident kamai thoi no kuki khulai pai ba militant jing na auto da la kanda adugi jaga du da yum mai tha ba kot pa tawna ko dagi akoi knowledge gi matung ina akoi na phangba information matung ina mai tha ba matam da mi je phar pu gi do ne ba adu mi je phar pu do pu ba ro na mukna ba dagi nomai kapak pa da CRPF ama sire aduga moina kapa da mu mi khara soe chine lei je adubu numitu da akoi de uncertain oidra akoi de ngasi ngarang baudi akoi gi militant tara si na national media ke kada lo yaudra ngasi do mai mut ka kana changa yeng ma tamda ngasa ye mi ani kara le me mai chaga then le mori ba mi tare ni pan tara amasu amuka sibam nawang khangdana phagre ba pause akoi ngasi katang khangi se kamai tong no ngarang police te khangda jalo intelligence ngarang khangda jalo adugi jaga du da mi kya le kamai tong no habje ngarang khangda jalo akoi na khangudi theng na khangu yae ba police ki di manipur de lei ba home department gi di moi di immediately khang ga ne aduga yam thon operation jata ga madu kanna bo hona ga dam ne ba adu ngasi hoje hoi nungin mau pung ga no ba ahum makhai mari ba ho nam je pham ga press kamai taw se kho chi ge kana CSO na kai statement thole kamai taw ri ne yeng ga ne ja kanam ta CSO na tholok pai wa khata ju nate CSO gi de ji lei ba sentiment jam to an bam ne ba ko yam thon to an ba sentiment ne khoi na taw ba thabak se hoje khoi na law thoi ba po je saka da akhoi na nam mi je matam jana saka na taw train kalo na taw do matam da akhoi na makha ta ba action kem to ngam de akhoi ji pesa ja re mo hai bi tu ne ba jana ko si on the line le ra ne ba tamok se da kai ndang joge mamang da public emergency akhoi law thok ki wafam mo ka akhoi thengna gi hai tare manipur gi yam maroi ba effects body mana madugi matang da haida madugi mapung phab result ma public na ugi de na on the back side yam ngang na gi ba mayam na haidi without a proper demand ama leite na kamai na ekoi gi public emergency law thoi no aduga public emergency du kari maram gi law thokri no irang lotion na law thokri bra haibana chingba adu matam da public emergency law thokri je kano da moirang da rocket ta matung da moi gi makhuta long range hai short range rocket mai makota leire aduna akoi de public emergency hai bidi akoi matam du da kano se akoi leiba position je koi section thong lokot makha daka oire aduna yum dagi mapan thok ta bida safe zone jing da leina resi sakar na kai to ke yeng je hai ba gatne adu gi da ko adu da sa ye hoina sakari matak da adu protest to hai binate hojiki akoina shutdown law thoi jidi sakar da ultimate ma matham ni ne ko within 24 hour akoi gi sigi leiriba position je sakar gi kari step locally Sofia si bagi matang na kari step locally adagi angang sing mangi ba hojiki sida yam minor oi bangang yauri ba chai ani makai katang pha dang ari ba war crime da to ba ya da ba thabak hai ba tare ko sigi poche minna uro ba khanga ba phare pure photo phanga ba adagi mathak da so muka Facebook da viral chala ba se hoji kana no mana chief minister de abusive oi ba wai ama ekta hayu ne minitra ma kun pha oi mai mayum da thana la kani laga
hey amtang lengbiro police station da hire kaneba adu hire ganda hire ga aina sumaina ngango do ai lanjare khochare na sengdor kaneba masena honorable CM ki position sida aina question to bunate ko but then ngasi je Facebook ta hujiki kuki gi director maiteron ngangba mi amana ko mana hujiki ngang singdo loi hato khro mai thato khro abuse tawe ba mana ko adugi mi dugi mathakta magi Facebook to kaino email number kaino phone gi number kaino kari location dai ngangai no aise kari gi huji बहुत disclose tawdri no haiba aina thamjani je ko adugi pot mayam do sequence mayam do yenga ganda public ta masi akoi je sumaina tawga sum leibe mota akoi warm up amadi mathau tare ba warm up aibdi akoi kangi huji yengo maikai ohum mari da akoi blockade chari ni huji kano jesami lambi da gari por ko matam da Guwahati dagi na Imphal bo pot por posida lupa nipan mapan bhara chalibne aduga akhoi uji jiribam lambi da por ko matam da lupa taruk mathak da bhara chalibne lupa ahum lupa ani makhai bhara chalibne si mayam je leina akhoina shutdown lauthok pa natraga CSO singna protest tok da keno se miyam da impact leina ba khonarak pa haise si miyam wan na tawbu nate ba akhoina masi tawise kai marmi tawrino na haya ka na sai gi akhoi gi uji leiba saka si makoide sumta tadreba saka tadre to kone saka di patwana mungthang re ma manung de ke no tumin taw nate militant jing usita je kam di usitra ke ba khoide usiti je ko hajiki aino jai je do ai sidagi usi abuse ma ta tawge ba ko ai si makha kumda ba sum ngai le ma sum phane ba adu hajiki kuki masa duna maite ronda kuki gi keno kitang keno kai hane khoi gi keno khai yaw ga maron khoi tawga mi jing do hato khro khoto khro mai thado khro ga na ma na ngangi mayam do madugi oiba keno hai tare aina ai je lam ga thengna ma tongan mom ni akhoi gi khun ngak ma moina puraga pharaga no mai kap khra akhoi nuai to faude moi gi su ama numai ba ma sen kapna man tongan mom ni khulai yaw nupi ngang do makoina pha puraga makoi gi makhut chalaganda makoina yam tamthina halaga akoina yenga leine abdudi akoi sakar su madudi yam lale ba ko adugi potuni laise aduna ai wakhanda akoi aduga agitation gi matang je akoi manipur je pura bera gi lamne ba akoi je keno ne 20% amana manipur da agitation to uganda samna ha example ma je ke ba any agitation da te yeng sine sakar gi thabak to mi jing ji gi agitation da kari role lai ge ba ban ko ge curfew to ge ILP da khoi na curfew kyam ko ya moi noina mak tolo phangi office ka dubi ko riso da ba riso to ba dukan phamba ban ko san ma tam da loi wai adubu lebak di kana ngai si ma tam na karan si lai ba ngak tane ado lai ba mayam gi awa ba mayam lai ba mayam gi leinei ba position aduga leingak si da khoina numitani dang bangasu lai ba jing sina akhoina khona ga khoi gi iran tan ba adugi poto sacrifice to ga tawak pal ngalak pal lebak ne si lebak se ko aduna hojik lai ba position ni da sai gi sakana kai gumba government na matang chana praja je da convince to biraktragadi ngasi akoi loop traum do jina to pone hayeng loop yang kai chama su surok pe adu de yen sathiba praja convince to ngam da bagi example le bu yam u govne akoi ko se June 19 mamangi thotok se si ju praja convince to ngam da bai de masi praja da fajan convince to amade adu yong na kai su mi tholo ba hoji mayam da lai nari ba sentiment je kitang ne kano to da go chakhidobugi sentiment spark ama thokpada ko chakhidoi position yore ngasi akoina shutdown lawo ni hayeng angchit ujiki nupi mari manga do angang macha ani hum duga ko makang ta le mo na to thiba panganu akoi praja tumin le ya ga numi tarani matung da khoi amu irang hogi rawa adugi poto ko khangmina am changi na ha bai jai tamje okay mathang jai tong sa ta dong laki tamon lakchening baji how ke me gi tang ahum sidagi chathar pa hingsa gi thodok sing nakalani makte mi kya mungki punchi pikam nagre masida irang je laksin na bagi damakta lokot phum thok pathabok mayam ama central government na lokot li haidana prime minister on the floor of parliament home minister on the floor of parliament kayar ana wafum phongdo khiba leire habatare state risks mayam am pira kada ekoi khulai du phagat le that ni fire du am challe khole habana chingwa mayam ma laibu wahangdi handaki bloodiest days habatare haugiba numi kharani sida thoiba aduga yam barbaric oiba thodo khara hojik thoiba tho si mayam jidi yengmuragadi in terms of yamna violence gi element oina leiriba man power amusung fire power se yam chawna anytime of the land honing pudan da hor pa ba anytime the mi hating matan da hat pa ba no mi ganing matan da khabak pa ba gi situation amada leina ubibra tamo or in some way government gi initiative khara dagi ikoi mapangan yam sondare na khanbra kari khanbi ai ko ma ai ge ko ge masai ho da ina hajab do ko ge hojiki
ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯠ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯀꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯠ ꯗꯥꯎꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯅꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 700 ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯃꯥꯏꯜꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯩꯅꯍꯟꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦꯀꯣ ꯍꯩꯅꯍꯟꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯦ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯀꯕꯨꯏ ꯅꯨꯡꯕꯨꯏ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯒꯅꯦ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯒꯀꯣ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤꯕꯗꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯕꯤꯠꯁꯤ ꯆꯨꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯨ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯖम्मू ꯀꯥश्मीꯔꯗ आर्टिकल 370ꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯄꯨꯅꯗꯦꯗ ꯀꯥꯏꯌꯦꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒ ꯇꯧꯅꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯟ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯏꯔꯦꯡꯕꯝ ꯇꯣꯝꯄꯣꯛ ꯀꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯒꯤ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯁꯣꯏ ꯇꯧꯁꯜꯂꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕꯗ ꯎꯗꯤ ꯎꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏ ꯈꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯇꯥꯕꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯦ प्रजागे हक्कीदमक एसेंबलीदा किन्ना थिनगरे कन्ना गांगनगरे गाइसे उदेबा अखोय ngasibo ude अदो अखोयगी ngसाइगी भोट कारिबा मयामसे अखोयदा कानरिब्रा नत्रगा कानदरब्रा हाइबा पोतुने मोजिक लाक्तोसिको कानरिब्रा नत्र कानरब्रा हेव दे सकमोइसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आइडियोलॉजी दा सकम तौरगा लैखरेबा अदुना कमाय तौरके हाइगाना ngसाइगी अखोय हजिकी पेरिफेरी एरिया चिंगी मनुंगदा अखोय लैरिबा जगा खरा अखोयसे लिंग्विस्टिक एंड कम्युनिटी मैप अमा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना कन्ना सेमेबा मुस्लिम की खरा मरक वार्मिंग अप तौर मैतई की मणिपुरी है खलम अखोजे अखोई चंडीगढ़ लाइक तम गाना को अखोई मणिपुरी स्टूडेंट एसोसिएशन चंडीगढ़ मसा कायबा मणिपुरी स्टूडेंट एसोसिएशन चंडीगढ़ है नागासिंग तांकुल सिंह मणिपुरी है याउसी याद्रिसे कईगिनो गायना अखोई वारवे मतमदुदा अंगांग होइना हाय तारेको अदो हजिकते अमु अखोई मणिपुरी हायदे अखोई जो मैतई हायगा मु सलायना मु चक्रे मचेन डिविजन से है को सिचुएशन सिना ngसाइगी मैतई की हाय मतमदा मैतई एजे कईनो ने थिरका नमु मनुंग द चंगदबा यादबगी चंगकोदो मुस्लिम जो दुमाइना पगन जो दुमाइना चंगबा कबुइसु दुमाइना चंगबा कबुइसु रोंगमै अदगी ल्याङमै मचे अखोइसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिना अखोइना इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन दा कॉन्स्टिट्यूशनली मर्ज तौ मतमदा अखोइगी मनुंगदा आई कनानो एजे अइसे इंडियन नि नत्र आई मणिपुरी नि एना हाइबगी मुता आई कनानो है कांदा आई सांदनी मपादो कनानो मपादुना कनानो अदुदि मा कमाय होरकी मा कमाय तुमे कमाय चारे अलाय लोय कैलकुलेट तौरगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिना याम नुवाइना अखोइगी मरकसिदा लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल मैप अमा मोइना येएबा कल्चरल मैप अम येखरे होजिसे सिदा येइसे कमाय तौगेदा कुकी आइबा ग्रुप सिगी फ्रुप अमा ये तो मोइना मैप येखलकपसि अखोइ ngasi भाव कनोगी जोलेन की मैप ओइगेरा कुकी लैंड की मैप ओइगेरा ट्राई पार्टाई टोक तो वारी लोई सानरी नागागी सु मैप अमा ये मोइगी सु वारी अदुम सानरी मणिपुर किंगडम दुदी किंगडम ऑफ मणिपुर रेना मा थाइना दि लेरकपा सिगी पोचे ब्रिटिश ना ट्रीटी ऑफ यांडाबु साइन तौ मतमदा अखोइ निंगथौजे बाईपास तौरगा साइन तौर मदुमाइना मर्जर एग्रीमेंट तौ मतमसु अखोइगी निंगथौ मतमदुगी निंगथौदुना माना अखोइगी मतमदुदा लेरंबा एक्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन दो माना काउथोगा यारे अखोइ भारत तिलने हायमनिना आइबु गन पॉइंट साइन तौहनग्रबने हायगा फॉर्मल नेगोशिएशन अमबौ तौदबिदा साइन तौथोएबा अदुना मरम ओयकांदा हुजी एग्जांपल मा येकेबा नागालैंड गा मणिपुर से नागासिंग ना हाइसे नागालैंड की नागा मयाम ना एनएनसी लेरमसिना हाइसे मोय प्लेबिसाइड तौई नागालैंड वाज नेवर एवर मोय कामते मखाद लेरम दे हानेबा अखोय मणिपुर की रिटर्न डॉक्यूमेंट मरोन अदु अदा लोय लेरिमने मैतै किंगडम से को मणिपुर की हजिकी मैतै न लीड तौजरम किंगडम से अदु मयाम लोय काउथोन गरे मोजिक से अखोय मैतै जुमाय अखोय सलाइदा मंगांग अदु अदा खांगान बाय चकरे को अदगी पंगन गिसु तोवान एंगल हम चक्रे मुस्लिम का पंगन का मरक खरा डिविजन लाके तौरे है खरा मचेट माना मुस्लिम है मणिपुरी इंडिजिनस नते गायन नैनबगी को फेसबुक तक आइना हाइजे प्लेटफॉर्म की वा नते को मैतै गिसु अमाइन तौदना मैतै असेंबा इ अरानबा अदगी ब्राह्मण गायना खाइदोकबई म तौरे कुकी मरकसु सिदा नागा सिंसिना मोगी अखोगी मिनिमल फ्रूट सिंजे मोय मनाक नकप सिंजे नागा ओलहनबा अदुगी प्रोसेस याम तवे सिगी मरक्सिदा लानजे एनी टाइम हौनिंग मतमदा हौब नत्रगा हौदब हाइबसिदी कई मरमगिनो हायगांदा पॉलिटिकली वोट काग्रब मीसिंगिना सिंसियर ओइदबगिनेबा अखोइना मोय मयुम चला हाइगदम नतेबा मोइना लंबीदा थोलकदमने लाओय आई ngamdreना
ai ngamdre lao tholo chalasi lao tawsi lao na thola kadam ne ko adu tholak bangam dabagi process tu na kai maram gi oi no ai ganda bharat sarkar gi constitution gi manung da vote ka ba matam da maduda phangi ba benefit mayam ama maduda phangi ba paisa mayam ama madu gi potuna lenga leba ki develop tawno ba thabak rom da di phajana changsal lamdrabani na madu gi aho bu su haji heto openly ai gi ko ji vote ka ri mayam se magi maram gi damak sahi ama da magi MLA gi local area fund crore ma adu atopa kari develop tawri gi ne mana MLA vote car matungda kari develop tawri akhoi cheng gara munari ha street lamp gara thanbra lambi gara semi adu ban semi atopa social development kari no ba akhoi gi brain sida akhoi gi icha inau mayam gi brain sida akhoi gi nupi macha sing na mangai ba mayam adagi si gi paisa gi arang arang tang aukhlei ba mayam adagi education da soklei ba mayam adagi ngasi akhoi na inimity ore ba mayam je kanai marano politician mayam gi marana to kamaina marano no hai kanda every time akhoi gi community में तो ना मसा वगैरह सब वगैरह प्रॉब्लम में तो थोक पड़ा स्टेट की मसागी मपांगंदल ले जब पावर दो उधर भी दा सेंटर तो चक्की में तम दा अकोई स्टेट से ना कहीं दोगी मधु है तो एक्सेप्ट तो ही नो अकोई एलिसे समना है तो डिस्ट्रिक्ट की डिमार्केशन की ट्राइपार्टाइट तो कई ट्राइपार्टाइट नो डिस्ट्रिक्ट की डिमार्केशन की स्टेट अथॉरिटी जब पे मथो ताती हुजी कहीं नो जीव आंगी हुजी लोंगाई कांगुना नुनेदा बंतौ ले adagi kanoda ukhuldo ji banama tawre adagi senapati desu akhoi block taw thame center da leiba akhoi myam se loina chaw thak ko loi tang na hoji ngasai lambi chatpa ya da bagi pressure gi mathakta financial pressure ama paisa tan ba ya da bagi pressure ama aduna so akhoi da khoyang ko jauna re ba aduna ngasai gi nakan ani ji indigenous people lai ta ga akhoi gi 36 34 tribes gi marakta adu akhoi ga moi ga leiminari ba position lai ta ga si gi position gi marakta yengna ma matam da kamai to ge kana akhoi gi awa mayam do aduguna maram oira kan da sai gi constitution ni pi ba division gi manung da samna da se rongmai naga na ma thokre adagi jaralong ana ma mu thokre ji thoi mayam se similar language ngang ba kamu de ngak tane ba ko si gi adagi de amu naga na mu thokre adagi adu marakta kom ko bi adu da mayam thoe ko si gi mayam si gi channel si yeng matam da akoina every kanoma to kan da community amagi meeting ama ek to da akoi gi ancestral land akoi gi kano se culture akoi gi identity si karan to holija india gi politics na tawon mane ba akoi gi idea of manipur gi manung da akoi je wakan je khalan de ba aina masigi sigi loisala ko da ko ai ten tak na loisan ja ge ko thamjani gi kai no hai kan da akoi gi manipur se yam nungai han je ai ta di akoi ne ngasi culture loan language adagi akoi gi kano sai gi dharma ko si mayam si issue on thok pasa si issue on thok ismaina captive economy ma akoi gi leibak sida mingon da mi pan dang jada ba adugumba wakhalon ma porok pa ma change ba akoi gi tribal jiga lam jiga yam nak na ba mari leinei hai ba wai adagi 371 si na ga piri ba sai gi ma gi power si mayam sina akoi gi manipur gu malam sida community yam ba jaga sida constitution do lan na sijera different form of demand mayam ama tawda madugi kayani ko constitution jina sil namaga yai noina tawido chumi taw haibagi sil ama nammi ba sigi sil jina ne ba chamo encourage to encourage tawine aduna mi MLA tarase ngasi bawda akoina disqualify to bangam de separate bana wasak pa matam da akoi secrecy ngakani leba kahelo na wasak pa targasu under the constitution under some article akoi gi karigumba akoi gi demand mayam se fulfill tawbagi right of demand je lei haiba pot se si in manga mai je sinane ba aduna lan ji anytime kapak pa natra kapak pa haiba je akoi na khangdabdi kaino hai ganda india gi constitution gi manung da lei ba right se si jina moida lan kapagi empowerment ji moi maning da pi ba mandi akoi na jo hari dina akoi khulai pa mayam je under article so and so akoi mina attack terrorist attack ta uta di sanga thuk janaba khulai packet pa ya na khaidi mani senior advocate na adum hari dina amai da dina moi na su moi ge dum hai kane ba akoi gi yeng do ji ding jai kaino ga na politically akoi gi lei ba leadership sing jina थिन्नम मतमदा तसेंगना थिन्नम ngमबरा नत्रगा प्रजा जे इंखलगा अखोय मैम जे सावना लगांदा मोइना मरुमदा मदुगी मही चारि ब्रा दो हाना येंगम चंगेबो स्वाल थमजा ओके तमो करी मरम गिनो आइखोगी पॉलिटिकल लीडर सिंग जिना फोरफ्रंट ता थोगागा फाइट तो बंगम देना आइखो एमएलए हुमफुजी आइखो रिप्रेजेंटेटिव नि
moi representative se public na moi the confidence to pira kanda moi na khoi represent tor kanda khoi interest kidam to fight to ni na democratically elect to mi ngak tane ba so why they have failed tawon fail ai hojiki amuka su thamjage ko akhoi gi kano se lamji gi development gi agenda da matam gi matungina only cabinet minister sing si khaktangi role adum uiba akoina pilak pati sum guram ne se abe mla sing gi maming ngo ta da ba ngasi hoji 60 mla ja khabar da ngasi baw da maming yaw tri ba mi yaw ngane ba ngasi baw da maming yaw tri ba ngasi baw da si su lai ne ba ado masi akoi prajana kano se vote lepami khanma matamda akoi gi magi background adagi magi paisa paiba magi education check taw botana tana ko mara maramdam si gi dama tawning ba chakhot pa anga oi ngai ri sum khang mani mi se ko anga oi ri sum khang mane ba akoi sai ri kano gi nungol ma khara mo vote kasala kani adagi jcb taw ma khara vote kasala ni adagi thikada khara mo vote kasala kani ado ka ngasai gi akoi gi kwai lai ba thi je lai ba leba ki dama khanje ba angang sing sida akoina politically nang strong oigadamne akhoi lebak se nang mamai le chunggadamne haiba wakhalon ja akhoi mama ba ba ichinina akhoi su ai nau pa da piru de ba akhoi su ngasi sumaina thola ga ngangai ba yam zara ga tawrei ba ham je phana koina akhoi su like tam ni khotli ne le ga akhoi pen da me ham le ga da sidi karamtana aina tawdri kam tawdu man de na ga khalla kana tholak pa category gi mi ne ba se aduna da ta de akhoi gi di akhoi comfort zone gi mapan lan ma se akhoi gi habit na te ba se aduna akhoi chahi te contact pa thengna rei di ngasi amuka akhoi chahi te contact ko thoki ba ni ngasi na akhoi circle to ga mapan thok aeroplane le da ta de akhoi phibam tin ta roi am chakot ba matam moi am di ko aeroplane si le am de phibam tin ta roi akhoi mapan gi nusit kam cha phang oi ba kari no taw se kam kang oi ba politically akhoi je binding to tham gra ni ai koi